masakbayan. Ti napalabas, winaswas ni Angie ti ayan ayat da ken ni Frank. Ngem nagsangsangit da itoy, idinaamuan na ang nagkalaysan da Frank ken Roslyn. Kasta unay matiragsak da nana Doray ken Susan. Gaputa amin a regalo da Frank ken Roslyn, iti panagkalaysada. Ket inted ni Roslyn, kadakwada. Kabayatan na, bayat ti panaglidliday ni Angie, saan nga inadaywan ni Daniel. Ket isu, tinangan andingay. Inawis na da itoy, ket napanda iti turod. Gagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ta alawas a napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naliday ka man ita, gapukan ayat. Ngamiti masakbayan, dumteng tumetla ti lalaki a maikari, aparakan ka. Agyamanak. Gaputadda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adda aklat aparakan ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktan ak pailaan. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamam adumteng ti pan nakapasakit. Pasit namin dayta. Tinasken, agbalin ka anatid kar, ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan nyo, ijay turod papa. Impasyar ko lay jay ni Angie. Payakas lagsang-sangit ka, Angie, palasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysang amin ni Frank akayan ayat na. Apay ngay, nagpintas ka? Yung sa baliting kalay sana. Nagwinaswas kami, tata. Isuan nang ikalay sa iti sa bali. Ano, mga numasikugan ti babae. Takas tamat kiti daduma. Mabali na kasta, tata. Manya ngay garod. Kasta talaga. Daniel, ingkayo di kusina tayo kayag merienda. Antay luto ni si Mang at ambutambong. Wen papa? Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wan, tata. Kasanungay, abalayan Pedro. Saan ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay samot da Frank and Roslyn. Naglalaing amon ngay. Tadi ka kat singirin. Agbayad ka lata. Ha? Ganti nagmanawawagan iti apalayan. Awan apalayan ko arupat kwarta. Ha? Kasano anak ko namtikas ta abalayan? Di nakawagan iti apalayan ko nagmet. Ha? Senyor Pedro. Agbayad ka lata iti utang mo. Gaputa ka nayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya? Ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata munti utang ko. Swerte ka matlaunay no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka payagbayad iti utang mo. Ha? Saan na mabalin? Nasken ngagbayad ka lata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mau nga agnaad. Itian niya ka po? No kasta, pag-aasim nga ron, saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa, iti pagbayad ko kan ka. Kasano itan, Frank? Ulbud mat gayam ni Senyor Pedro. Kunana adin akong singiran iti utang ko, nagkalay sa kayo kan ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon ka ni Susan? Kat orayon na makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta, sana nagtungpaliting ka rin ha. No amok lakas to'y, imadayo akla ko man.
Awan ko mati napasamak akalay sa. Huwan nga rod Ulbud mat gayam. Dumawat ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada day chay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo taado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang na. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi yuman. Gaputa sobra-sobra tit itad mo kadakwata. Sikapay kayan ti mang papadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwartayo. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha, Anya laangan ti makunan ni Frank, Papa. sana mabalin. Agbayad dalata, nga uray inuten da. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam, Papa. Jak itulo kalibrilatan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan tanda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kanina nang apagbayad na iti utang na. Ket di nakmat kan susuyldwan. Di kagdanag. Di kwarta matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadak. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Uray niya di na trabaho ti sarkak. Basta nadalos. Agsweldo ka lang na. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalat ti driver ko. Mangtangdanak kadipay iti sabali. Nasaysayat mit lang dahil ti adama ko nasweldok. Juan, agsweldo ka lang na. Hello, Angie. Frank? Agyamanak ta sinong batam ti awag ko. Abay nga'y mawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak ka bala na di ka makita. Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawan. Di mo riribukan ti biyagyo. Agkita ta kuma. Ure maminsan lang. Pangasim. Anya? Dumngag kay ti bagakan ka. No sa di na ti pagkitaan ta. Sige. Ibagam no sa dino. O sige. Urayan na. No kasta, rimor na Angie. Wen manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kastagayan. O sige. Umayak to lang arudan ni Jebalayo inton rabi. Wen manong, Ayan ni Angie. sika? Apay ngay may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka kadi? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kenkwana? Dagiti awanan bay. Ang mga no nagkita dato. Anya ti kunam, Miss Roslyn. Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Kan awan mat ijay balay da. Kan awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tan diti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data ditoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan magkan, Angie. Kailiw kan. Anya, Angie. Angie. saan ang maiparbang da ito'y Frank? Agam simurot kang kanyak. Saan ka di? Kaya't nasawan. Ay ayatin nakpailaan. Juan, ay ayatin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie. Frank, Ure maagkan kan maarakop ka lang. saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umuna ako na rumuar. Saan? Pangasim. Adan asawam Frank. Aglinipatan. Jak kayat amaylawan ta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umuna ako na rumuar. Anya? Dahito yun ti maudi pa nagkita ta, Frank. Di ka gibuol! Sa dino tinapnapanang. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Ngam awan ka kano ijay balayo. Ita. Sa dino tinapanam. Tadi ka nagpakada kanya. At alaki na sarita ka tao. May sagayam. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak. Ni Angie? Ah,
uraman ti sa bali a tao. Iti kanito amaduktalak nagsarsarak kayo kini Angie. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya, Laglagi pam data, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. saan ka luklukwen? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siyak ti mang pamadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Huh? Iso adi nakpadpadasan alukon. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatampay lang ni Frank. Iswasimurot ka kankwana. Juan Daniel. Ngam na imbag tanaka amiri sa kadagos. Katrimwarak iti hotel. Dakalabid do ti susurot mo kankwana. Daniel, Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadael. Juan, Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmaten. Rabin, Sige. Katagyaman iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Kanagpasyar tayo. Sakti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kiniminda inton bigat. Ala, agawid akon. No kasta. Sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat manang. Juan, Sa bagay, ada kotse na. Ay, amom ka di manang. Madlaw ko nga agayat kan ka ni Manong Daniel. Minda. Wan manang. Kan makita nga bagay kayo. Sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipatan mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturok tan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige manang, good night. Ala, rumwartan. Mapanta makimisa. Mapan madananan kan Susan. Agsasabat tayo, Jay. Taam mo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan ngayon sardeng ni nanang ti agsugal. Naimbag man. Tadi na insalda ti kararungwana kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya, Okay. Agrubat tangarudan. Tamapan tamakimisa. Pumanaw tayo pa lang dito eh. Atindaran tayo langan ti may kadwa amisa. Apay. Apay Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrak da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko mamanong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa amisa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wan nga rod Manong. Agyaman kami kan ka, Daniel. Sikati mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayem ko. Nagasat ti babae ang makatakunay-nay mo. Agpaaram ka ngamin kan kuha na amanang. Minda. Aguro uray aklata kinimanang mo, minda. No sikat agbalin abayaw ko Manong. Ay sus, nakaragrag sakak Tapay. Ngamin, nakasingsingpot ka. Sala aday ta, nataer ka pa'y. Pagkat katawagin nakmanin ako nakminda. Alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Tamangan no agbaaw. Kan amangan no maladaw tayo iti maikadwa misa. Ay na, kastoy ko maakanayon. Tunggal agka po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga ruan, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti daytan. Ket dagiti ditay may boss. Yawid yo. Awan isupay. Ay kanwan kayam. Mabalin ka di nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Anya? Oray siya, manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasta? Okay. Ikan kayo. Namnamauklatan adumawat kayo. Itaan nagkikita tayo. Di mo idaikan. Ay, saan ka kumod kontra, Frank? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timang Ted. Bayawan, Frank. Ikaklataydan.
O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din agbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa lang aging kaita. Ha? Ay, kwa. Barang mga baka. Kat mabayada kung ti utang ko ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo agbalbaliw kayo. Kwa. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglangoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtauran ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Ay, sige. Agbalbaliw kayo. Tanusan, pumanawak. Mapanak iti sa bali a lugar. Anya. Ket iti ka anuman, sa anak ton ngagsublipay. Agbalbaliw nga ta ni Nana Doray. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryeta yu ita alawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Lola, agring kayo! Ninsan, Jikoy! Lola! Sanang amaring ni Lola. Lola! Gusto ko na iti bartak na. Iso may patungpal kunti na payagan agagam ko ken ka. Anya, saan? Agkasinsinta. Iso adi na kumapagaramidan ni Tidakas. Maasi ka kanya. Urayan na kanak ko. Ispalan ka manipod iti dayta gayong-gayong. Sheena! Sheena, anak ko! Sheena! Kaya kamutin, abay nagpukpukaw kaya. Pangasim, Nardo. Iyala na kumay ti Danom. Danom. Atay, uminom ka. Agyaman ka. Kaslapod no ti tagtagainap ko. Limnad ka no ti anak ko iti gayong-gayong adyak na isalakan. Ay na, buong aladay ita tinalabas sa panagpampanunot mo. Tinasayat, maturog tapay. Tani, rabi ipay lang. Nga madandanagan hak. Amangan mo't no dadakas anapagtanggi ng anak ko. Pati kalaunay iti tagtagay na. Wala, agulay magkan. Maturog akpay. Makamok. Ngam na siya ka. Bumangon ak. Kaputa talaga madandanagan ak. Sige. Maturog ak. Jaket, di mapuyatan. Dakas ka! Oy, Sheena. Laglagi pam dagitim bagak. Saan ka nga gipulpulo? No di mo kaya timadaksan. Nawatam. Ayop ka! Dakas ka talaga! Guston! Urayan niya pa iti bagbagam. Awanan ti maramidam. Anya ka din da ito yan napasamag kanya. Apay ang masapul ang maidadanas. Ay, Sheena. Na, apay ngagsangsangit ka. Ay, isa dino ti ayan ni Jikaw. Nagawid ka day. When? Nagawid ang tayo dyan nga ayop! Na, ayop kung kunamatan, ijay kasinsin mo si Sheena. Kaslawan na itultulong na kan ka. Iti niya aga paw, anay bagamti kasta Kasta unay nga minti bartakyo idirabi, Lola!
nadadaulam di kasinsin mo, ha? Pudno ti bagbagak! Pudno! Inda danas nagday jata, Jackpot dyan, day tangay bagbagam! Sana kamamatikan ka! Sa dino ti papanan nyo, Auntie Lenny? Oh, si kamat gayam day ta, Jekoy kaanakan. Mapanak man di tayan da Sheena kaninanang. Inakman kitaan ina. Nagtagtagaina pak ngamin iti madi iti rabi. Iso sinapsapa konti imay. Sige barok, panawan ka pa'y ditoy. Auntie, awan ni Sheena dita. Nasapa na pa nag-eskwela. Anya? Katno alas 6 pa'y lang matitiag sapa. Nasapa da, tadakan no activity da itang agsapa. Kasta gayam. Sige nga rod, agsubliak tulangan inton malam. Inakpay parubuatan dagiti anak ko ama pa nag-eskwela. Sana mabalin nagsarita da makina. Ang mga no agipulong. Oh, ada ka di bagbagam, Jekoy? Ay awan Auntie. Agsubli kayong tulangan inton sumangpat ni Sheena. Tapno makasarita yo. Wen, talagang agsubliak inton madamdama. Sige, panawan ka pa'y dito'y sirok ti kayo. Sige lang Auntie. Auntie! Aping agsangsangit ka, kaanakan. Anya tinapasamakan ka. Pastra ka nagkumanti. O sige, umay ka. Agtugaw ka. Ita, anya tinapasamak? Aping agsangsangit ka. Mabutengan kumamang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam kasla jak kabailan no awan pang ibagak. Anya ka di dayta. Ibagam laeng. Aping agsangsangit ka. Tiawanan, bain at Jekoy. Umay ka, masapol ang maamuan dagiti dadakkel mo dayto yan napasamak. Ngam mabutengak. Nagpangtan ni Insan Jekoy adangran na kami kan ni Lola no agipulungak. Kasanukan? Ay, saan arumbang akabutang mo day jaya tao? Ala, mapantay iti ayan dagiti dadakkel mo, itamot laang. Wan auntie, katagyaman ako nay. Kasla jackpot yun an aramid kan kanit Jekoy ti kasta. Nagsingpat mat di kasinsin mo. Ngampud no. Saan kayo kadya mamati kanyak, tatang? Padyam kumamat ti anak ta. Naglawag magtan ti resulta ti eksamen anaramid. Positibo anaramas ti anak ta. Patyandag ko matatang. Pudno anaramasak. Pangaasim ko maanak ko. Mangan ka. Hindi pa'y lakalman asaan ka nang nangan. Awan ganas ko amangan nanang. Nadadailan ti masakbayak. Naibabain akon. Gapoy tinapasamak. Sheena anak ko. At dapay nga taagur-uray anapinta sa gasat para kanyak. Anda anak ko. Basta patib karam-kariknam. Kasano ko maapatib karakterik na kataging gaita. Saan pa'y laan at iliw ni Insan Jekoy? Nawaya pa'y lang day siya nga ayop. Padyag amatilib dan tumatlaang anak ko. Basta patib karam ti pakinaka mo. Anda kami dito yamang ipatpatagkan ka, Sheena. Nanang. Pakawanan na kami ko, anak ko. Nalabit ano saan kami nagsinaka ni tatang mo. Saan napasamakan ka, tikastoy. Garangganjang ngamin ti anak mo, Lene. Iso siguro para sulisog meten kan kwa na ti kasinsin na. Ganabon na. Saan kumamatakas na ti panagsasauyo ijay apo ko yun, nanang.
Mismo nga apo ko yun ni Sheena. Nga makaslaawan mat panangisakit yu kan kuana. Ay kat saan mo ta kasta? Apay, ipabasol yu ka di kanyak ti kasya na pasaba. Saan ba't akas tananang? Ngam apay ngamin nga impalubos yo anak iturog dito'y balay ni Jekoy. Sapay ijay kanumat kwarto yo tinagturugan na. Diya mo ngamin pagarupan, ama aramid na ti kasya anak ka. Masapol amagunod ni Sheena ti hustisya. Gapo iti panakay dadanas na nanang. Sige, birukan nyo nga raw. So, di no tinagkapan. Apay, di mo ka di ammo ti dalan nga agawid. Nalipatam ka din nga dadagiti anak mo nga uray kan ka, ha? Nardo, ipatam ti buhok ko. Masaksakitan ak. Kay ti bay na. Nagtalinad ka kita iti ayan ti anak mo agarang kansyang. Amok mat, nga da ka mga sikaso ka dagiti do nga anak ta. Among mat akasapulan nak ti anak ko. Kan saan agarang ganjang ti anak ko? Naramas ni Sheena. Kaday na nagayatan dayta. Ulbot! Iso na pasama kan kuha na tikas jay. Gapo tagarang ganjang. Siguro, isaw tinang ipakita iti motibo. Isaw panarabas. Ustan! Agsina talangan! Di mo matlagayam ammo nga ipatagdagiti tawa na patagkanyak nang runat ti anak ko! Naglaing kan! Nagturad kan nga agsaw. Siguro, agsinsinara kayo ti asawa man niya. Sana po na dayta. Awanan kay tibain. Talaga makisina akon kan ka. Panawan kan. Isurot ko dagiti anak ta. Kaya na! Hanggang makamukan ka dakwada. Gapo ta ipanaw mo ida diti balay. Awan ti mauray mo kanyak. Tandaan am dayta. Nasaya at matain may ka sa tor anak. Jak amo no kasano nga awatan dayto nga inaramid ni mo na. Pasensya kayo, nanang. Kas lang amin jak kaya't apanawan ita ni Sheena. Sangit a sangit. Dahil maglakit din. Tanda ni Auntie nang na. Isupay lang ti kadwa na ijay balay na nanang. Apay ka din, nanang. Ayan ni Mona. Apay ada kayo tinanguray kanyak. Ay na, sa tor. Pimanawon ni mo na. Ada surat na para kan ka. Ang apay, nanang. Ha? Nay, apay nga da kayo, Lenny. Apay akastati lang alala, sumra kayo. Agmano kayo kan ni Lola, anak ko. Agmano kami, Lola. Malawan, aguray ka, Lenny. Apay nga da kayo amin dito. Ano day tarupam? Nanang, agnaed kami dito'y kadagiti anak ko. Awan ngamin sa balya pagkamangan mi. Ay, katuwa na. At dapay ayamaramidak. Sungbatam man pa'y ti saludsud ko. Naan-ano day tarupam. Kinapkabil nak ni Nardo, nanang. Iswa nagsina kamin. Anya? Anak ko, ingkan iti pagadalan niyo. Dandanikan agturpos. Iso asaan arumbang nga aglangan ka. Nanang. Di mon panunutan ti ibaga dagiti tao. No day taman ti pampanunutam. Laglagi pa nga da kami amang ipatpatigkan ka. Nanang. Agrubot ka. Itulod ka ni di pagadalan niyo. Saan, nanang? Husto kayo. Saan arumbang nagkapuyak? Dandanin ti panagturpos ko. Kat masapul nga graduarag. Kasta ti rumbang anak ko. Patibkaram ti pakinakam o. Kat saan ka nga agpaapekto kadagiti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tao.
Nanang! Lenny! Lukatan niyo kumaday toy! Auntie, apay, ada ka tinda ka sa napanghamak? Apay, akas ta ti Jaryo. Sheena, sigurado ang maragsakan ka. Gapo iti ipadamag ko kan ka. Ha? Apay ko maamaragsakan nak, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Gasad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Gasad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. At damat lak na tatang. Kasano ngay ang makita no danagan na wano ay di takin kukwa. Ikagumam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kita am daytoy oh. Anya ngay dayta? At danagan kan numero ti cellphone. Barang daytoy ti number ti akin kukwa. Awagam nga Ruden, tapno may sublin, ti portfolio. Hello, sino na ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko mano da kayo ni Sir Tom. Wen, siya na ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga minti nakakabil iti igit ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? At nasapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, tada ngamin klasek. Okay. Agkita ta nga rin diti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige, i-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio ka mo ta sumrak iti pagadalan. Saan ko ako ko daytoy, auntie? Apay nga rod nga igam mo, saan mo ako kwa? Isublik iti akin ko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang aruden, isublim pa ilaan. Rumbang laang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Ang napidot mo, saan mo abasol? Daytantay ko nada agasat. Lukatamkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapol nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang aruden. Dakkel ti maitulong na dayta kada tayo. No kwarta tilinaon dayta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Pamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang aruden ti simmangbay, paluspusan na pailaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Ang sipo, taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day iti panagbiag tayo. Tayo, kunam. Kasano ko ma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mo tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo. Ika katagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sa balay? Ti adda di tapanunot mo. Hello, sir. Ada akon iti sangot ti dakkel a hotel. Umunig ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, taumaya kon. Okay, sir. Numabalin,
Mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti klasik. Di kagdanag. Asiday gakon. Okay, sir. Asidagak mutan iti ruangan ti restaurant. Mala. Akita tayo Jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suod ka, mami. Inalak ko malaangan itay tigam ni Esther a portfolio. Imbagak kumasya kung ti mangisubli. Anya portfolio, mami. Kanapay nga isubli makunam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, dinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilyanaon na. Dayta nga rod ti bagbagak. Saan na kuman nga isubli, ngam ipilit naman. Nakapoy at talaga ti panagut-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod, imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot la. Nalabit nanang. Imbaga ti aking kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinupot nga ta a kwarta. Di tay amuna nang amangan mo't no papeles. Imbaga kit din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, dayta ket ti made nga ugali di kapsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na kukwa na. Wen nga ron nanang, numakita na akaing ingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw day, ngam limnad da mo lang, gapo iti saan ana saya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha. Agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatagami na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir. Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam. Hotel and restaurant management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training diti hotel ko, kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Wen, katinton makagraduar ka, at nagururay at trabahom. Kat numaya ti performance mo, pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo? Iti akin kukwa iti portfolio. Isugayam ti akin kukwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay, taapaman ang makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. At talagur-uray at trabaho, manak. Day tati imbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Ay na, nagsayatan anak ko. At ang trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya ato kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasimpay. Saan pa'y mat tatang? Agtrabaho akpay mat kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay ka di, ada ka di bagam. Sa balin sa mo aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay? Nakita kasimrot iti hotel at nakadwa na alakay. Anya, pudno ka di dayta? Pudno, nakita ti dua ang mga. Uray damagam to kinister. Anya, agpapabayad ka din ni Esther? Diyak impagarup amaramid na dayta. Kasla nagsingput a babae. Saan mo't gayam?
Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa itikas di nga aramid. Anya? Ne, anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot den ti bagina. Ay nagalas kat ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngem, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungod ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngem no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Adda kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun. Kasmatla ang karugit ti aramid yo. Talaga sumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJ Tina iti dakkel ang hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kano akin ko kwa iti hotel, ti akin ko kwa iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa iti kasinsin ko. Tadanda ni nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardan ka di na oras, tawan mo't pagadal mo. Sapay nagrigat yung talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko ana. Tagtrabaho ak mamay. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos. May mayatan day jay. Ngam ti kanayon nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak nuang no addak iti kataltalunan. Sa bagay, naimibaglangan di sagad kandaspan ngam arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka anak. Nadanon tisang kauray tayo. Di pa nagturpos mo. Isagot ko kada kayo ni tatang ti diploma, nanang. Di pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati ka kabaon lang. Tanagagat ka nasingpot ka. Ika gumaang agbalin a manager. Babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wen anak. Tinapudno iti trabaho. Makagunod iti pagsayatan. Apayan ako nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dalay di nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manager eh. Day tangarod ita ti pampanunutak. Ado ti kwartam iti anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Sana na maisubliti na palabas. Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita? Diyak mat manusan ti agtalon. Tas anak mat anairwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di anak. Papanan tayo. Intayo man matmangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mat ti papanan tayo itatatang. Ken bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldo klaeng. Inton kuhan. Awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin iding agrigat. Tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak? Intayukit din, nanang, tatang. Ada sweldo. Ket kada sweldo manipod ita, mapantayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel.
Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakitak namin di trabaho ti janitor, mami. Uray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pagserbian dagiti dadduma akro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagip ko iti agadadalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikrik na kanak. Iso amma di gayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti nga ato. Data itan ti adda iti baba. Agpadpada ta nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inawagan ni Frank ni Angie. Kat kinid daw na nga agsarak da kuma. Gapo, takailiw na launay daytoy. Pinatgan nga rod ti balasang, kat nagsarak da iti sabali a lugar. Kayat nga arakupan kan agkan ni Frank, ngam nakaamiris daytoy. Kat nasauna, anagbidot gayam asimurot iti daytoy. Iti may sangal daw, kinasarita ni Frank ti inana, maipapan iti panagsugsugal na. Kat ikkan nalangan daytoy iti pagpuunan na, nga agnegosyo. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti napnateng. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Sige. Agbalbaliw kayo, nanang. Tanusan, pumanawak kat mapanak iti sabali a lugar. Anya? Kat iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Kwa, nulakit podno nga ikanak iti pagpuunak. Di agnegosyo ak. Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalag, nanang. Nagpuskol at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manan kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak amismo ti mangtagkan kwa na. Saan ka di akas ti kayat mo? Di ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, taynik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Ikaklat na. Tapno awan maibagan na. Mitlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamit ngamin ang nagpuskol ti rupa ti inam. Tapno di ka nagsawi ti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Uray agpakaasikan ka. Uray siyakton ti mangtad. Anya ko matinagdumaan na. Ti kwartam kat kwartakmat. Ti kwartak kat kwartam. Agtrabaho ak. Kaya't ko dati agsweldo ak. Diyak kaya't agtawad kan ka. Tasan ama ko na sweldo. Oh, adto'y ti kwarta masapul mo, Susan. Apay nga rod amasuron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang. Nagbabawi ka. Ibagam lata tamabalin ko matagsardeng kat. Narigat mat numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi ak gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin,
isardeng konti mang tadkan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka, kunamlanbak nang ka. Anya? Manipod ita, ni Frank timangtad iti kasapulang. Saan asyak? Awan babay mo. Nanang, manumatan abulan nga glaklako kayo dito talipapa. Nagbiit nga imado tilako yo ah. Wan anak ko, mabainak kaminan ka ni manong mo. Iso anagam amirisa. Nasken nga agagata, tapno adalat na maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaangan tinabati pa anak kautangak. Kat, anda ka din naurnong yo? Adamot kiti base. Inaktumanan ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos laang, nanang. Igaon mo ti agadal, tapno awan ti makunakan ka ni manong mo. Ta iso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo, ijay pagadalan. Manang Angie, awan ka di pa ilang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pala sungbatan. Sayang no maagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan nak aya. Ang mga no adamang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay kan aya. Isuti kayat ko aparakan ka. Mala. Bayam, taamirisak anaimbag tiriknak. Papanam ka di man ang Daniel. Napanok ka nagkapoy jigam din. Yung nakapalas kamat. Mapanak iti balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinateng kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Ang mga nudi nakakayat. No di na kayat ni Angie. Anyang arod na Maklon ko. Nalabit asan ada kami ti agkagasat. Apay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kini Angie. Kanayon ka dilatan na pag-imunam ni Angie? Wan! Gaputa aging gaita. Isupay laang tilinaon ti pusom. Nga agpapan ita ama si kugakon. No nagsikog ka man, kapumatla da ita iti pagayatam. Kinhusto ka. Aging gaita, nilataan jiti ay ayatek. Kinadadapay asaan ka amayat, gapo iti ulbud nga mam. Anya? Imbaga na iti nga no agkalaysatan. Lipatan nanti utang ni nanang kankwana. Ngimsan met? Duamok la ko makasta. Imadayuak la ko man. Anya? At ang trabaho, iso asan mong itan nga igam titangat ko. Di ka garamit itijak kaya ta isina ka. Frank? Saan ka nga ay ayatan? Kat nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? Hello, Mando? Wan? Di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad konti kwarta. Wan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Wan, basta laglagipam nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak itulog. Nga da sabali a babae iti puso na. Siyak lang. Ada tao, mabit lang Daniel, inakilo ka ti rito. Sige. Ha? Sino kayo? Angie, rumor ka. Adala kayat ni ngay baga. Ha? Oh my God! Oh my God! Ay! Tingnan niyo! Nawa na natipot.
Anay, Oh my God! ang tibo ko. Iba't ang tibo ko. Asino tinangbilin kan ka nga italang mo ni Angie, ha? Kwa, awan. Asino? Sige, ibagakon. Ni Roslyn. Tinangdanan na kami ka ni Kudo. Nakatakay. Anay. Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Diyan mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko baba ni ti panyo. Kat napuka ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan katakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalay satan, Daniel. Anya? Wan, agkalay satan. Tapno sardeng anak ni Roslyn. Diyak umanugot. Di kag darasudos, Angie. Sana day ti solusyon. Ikamang ta iti pulis, tinapasamagan ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalay satan, Daniel. Day tati pangadeng ko. No addan asawag. Sardeng anak mo't siguro ni Roslyn. Kumusta, Kim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami ang nagpaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kadjay kadwak, ma'am. Timarayan. Naging gaya ta kadjak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Kamagan nyo. Kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Oh, itaman pa'y nga awisan nakarumar. Idinto tadinak pa'y pulos inawis nga agdi. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan kay ti kotse. Sige, Frank. Agpalasak lang. Ayan dagiti gagayam mo ako lang. Kaya't kung mag-ida ama-am mo. Sumungadan. Ada kamin. Kumusta? Angie? Nakigtot ka, nakakita ka niya, Roslyn. Frank, anya ti kaya't asawan da ito'y. Siyak tinakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang niyo laki oras ko. Dita kayo. Oops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kalama ka sarita. Awan dakas nga ramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Masikog ka lang arudan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Abay. Madlaw mo kading aging gaita kat siyak pailaang ti ay ayatan ni Frank. Dahita ti rason apakamagnak kadagiti taom. Anya ti sasawa. Ada video mi, akas pamanak na Roslyn. Nagpudno tay may sa ataom, asikatin ang tangdan kadakwada. Saan apod na dayta? Frank, tulungan na kuma. Isakit na kumamat nga asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka! Roslyn, kasano na ka ama ayat ni Frank? No nagdakas ka matataw. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita! Iti ka nito nga dadakas sa mapasama kanyag. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamutan ka ni Frank. Ngam no ulitam tupay. Saan kan nga trasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribok kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gaputa ka baulan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangunan mi a pamilya.
Kasta kayo kumamat iti asawam. Angie, Ayatan kan ipatag mo ti asawam, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramid iti dakas. Ngem, sakbay na. Kaya't ka pa sagutan, Angie. Ato yun. Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akan ka, Daniel. Dagiti ado. Iti sanguta asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Talaga. masayra ka. Ngam nasin nga klonek. Asa na ada kami nagkagasat ka ni Angie. Hoy, Frank! Apay adi kagsao. Wano, nasair ka iti nakita mo kadagiti doon. Sana ka nasayra. Panagkita kat isulat ti may karit itunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanam ay apanagbiag ni Angie. May paaya na tinasaya at masakbayan para kanwana. Iti dahit na apa nagsarsarita. Talaga masair ka. Aklonek, masayrak. Gaputay ayatek ni Angie. Ngam aklonek tigasat ko. Asi ka tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramidang pailang ni Angie iti dakas. Jak agpangadwa mangisinakan ka. Anya. No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akon iti imatang mo. Pakaragsakak unay. Gapot na pa ikalay sa kakanyak, Angie. Daytalain ta mga saan kanto naragsak. Saan ka anarigat nga ayatan, Daniel? Angie, Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaag. Saan aktong agkonsumisyon? Gaputa nagagad ka. Nasingpad ka pa'y. Kat paikalay sa akan ka. Kat saan aktong agbabawi iti dayta. maragsakan ak unay amakang ngagitiday ta. Agkalay sa tangaruden iti mabihit. Ngamsakbay na. Kayat ka pa'y apagdamagan, Daniel. Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata. Ngam addamat gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Adda nga talapad, iti kalay sa da Angie, kan Daniel. Gagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, nagbaligi ni Jekoy iti dakas apanggap na kanisina. Binutbutang nangarog ti balasang, tapnosan da ito yung agipulong. Insidirmat ni Shina kani Lola na tinapasama kan kuana. Ngamsaan anamati ti bakat. Inandingay mat dang iti mangipatpatag kan kuana. Ingkari ti amana nga ramiden da ti amin, tapno magunod na ti hustisya. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sheena, napiliwan ni Chikoy. Kat addan iti pagbaludan. Agpayso, auntie. Juan, Agyaman ako na kada kayo, auntie. pudno ka di tinangag ko. Natiliw matlaang ang dayjay nga awanan bain. Juan manang, kat addan iti pagbaludan. Nasayat nga ron no kasta. Siguraduan tayo nga ikaro na tinagbasulan na iti anak ko. Rumbang laang.
Rumbang lang nga agbayad gapo iti dakas nga inaramid na kanisina. Ikaro na iti pagbaludan ti dakas nga aramid na. Pangasyo, saan nyo kuman nga ituloy ti darumyo kontra kanyak? Anti, sana po no timbaga ni Sheena kada kayo. Diyak marami ti kasta. Ulbod! Na-examine ni Sheena. Isuasaan ka na makapaglibak. Ah, Ikarom dito'y pagbaludan ti dakas nga inaramid mo. Sheena. Ayop ka kasinsin. Impagarup ko no si katimang isakit kanyak. Ngam saan magkayam. Amom, Jekoy. Kaya't kaadangran. Ngam urayam latan ti panusang ay patawdagan ka. Pangasyo, diyak kaya ti may balod. Ado pa dagiti arapahap ko. Kuma, pinanunot mo dayta. Sakbay a pinagaramidam iti dakas ti anak ko. Dinadahil mo ti masakbayag. Sheena. Iso nga ikarom ti dakas nga inaramid mo. Nukasta, natiliwan ti apukom libay. Wan, Mari Diana. Nakakaasi nga raw, ta naibalo doon. Masyan ka ni Jekoy. Ngam ni Sheena kat saan kasta kaday. Naimbagkan ko na, tanawayalat ta. Saan akas kini Jikoy anabalaw? Amaw Marilebe. Dayjay ti pinili na pagbanagan. Ha? Amaw Maray. Sa anak mo't lang apabor iti kasta ka panunutam. Ni Sheena ti nakakaasay. Gaputa na dadaol ti kinatao, kan masakbayan na. Gapaw ka ni Jekoy. Napaturog kun ti anak mo, Lenny. Sangit itay. Bibirukan nan sa ti amana. Saan kami ngagsubli iti sidong ti amana sa tor? Jakon kayat amarik na, nga awan sirsirbik a tao, gapo iti panagsasauna. Napadasak tinakabil iti danana, banag asaan ko napadasan kan ka. Lenny, Inarakop sa tor. pasensyagan. Ngam masya naklaunay kan ka. Pakawanan na kumamat sa tor. Syakte mo na nagbasol. Lenny, panagkunag. Saan pa'y analadaw ti amin para kadata? Tapnoon-nusan ta ti amin. Sa Nardo, Lenny, pangasim. Agawid kayo ni Jibalay kadagiti anak ta. Kailiw kayon. Ikarik ngagbalbaliw akon. Ay-ayatin ka unay. Diyak kabalan na mapukaw kayo. panagkunag. Naladawan ti pan nakaamiris mo, Nardo. Anyat kahit masawan. Pasensya kan. Ngam, nakaamiris akon. Naamiris ko anila tagayam sa turti ay ayatak. Sana, di mo aramidan ti kasta kanyak. Adadwang anak ta. Di ka nga di masyan kadakwada. Kan may sa. Di na kan sublian ni Sator. Gapot adamatan ka dendenana. Pare Nardo, baybayamon ni Lenny. Di ka madanagan. Ibilang kung anak dagiti duang anak yo. Kaya't kadyasawan na ito ikat. Nagsinublian kami na. Kaya't may ngurnusan ti panagdan nami. Para kadagiti anak mi. Makamu kayo. Didak mauramang suporta kadagiti ubing. Makamukan, Lenny. Makaamu ka, no day ti kayat mo. Basta, di na kamin malapdan ka ni Sator amangurnos iti biyag mi. Nanang, tatang, agtugaw kayo. Agtimplak iti kapeyo. Nagranyag ti rupam anak ko. Italamanan ang makitak akasta ti kinaragsak mo. Gapot maragsak anak. Ta nagsinublan kayon ka ni tatang.
Sapay kumata saan kayon nga agsinapay. Anak, aramidan mi ti umno. Para kada tayo. Nanang, tatang. Oh, apay nga agsangit ka. Saan ka kadi amaragsakan? Kaputa maurnos madlaangan ti pamilya tayo. Naragsakak nanang. Kunak no saanan apulo sa mapasamak ti kastoy. Anak, pakawanan da kami kuma. Gaputa na padasam, isan arumbang. Gapu iti panagsinami. Gusto ni tatang mo, anak ko. Sapay la kuma, tamapakawan na kami. Ipatpatig kayo. Kat mariknak matlaang ang anapatig ak gayam kada kayo. Gaputa na urnos matlaangan ti may papan kada kayo. Kat ikarigatak atun uyan dagiti arapaap ko. Naupay kastoy tinapasamak kanya. Nakaayayat akit kita ang dagiti anak yu, Manang Lenny. Manong Sator, agaayam da dita arubayan. Kas dalag kakatawanan, nakaragragsak da. Manipod ita, agkakapsat daminan. Ni Sina ti manang da. Mayat da ita, Manong. Kalat nga imado dagiti anak yu. Sika talaga ading ko. Umay ka man kit de, tayo tagluto iti merienda tayo. Ay katun amanang, agluto ta iti espesyal. Gapo, tagrambak tayo. Rambakan tayo, ti pan nakaurnos yun nga gasawa. Uwan ading ko. Mala, umay ka nga rudan. Naggapo itay ni Mona dito'y balay sa Tora. Kaya't nakakano ang makasarita. Sinikugan, tay simurutan na. Anya ka no ti masapol na, nanang. Sigun kan kwa na, nagsinadaan iti simurutan na alalaki. Kabkabilan ka nga benjay lalaki. Nalabit akayat na ti agsubli, nanang. Ngam sorry langan. Nauhnusan ti maipapan kada kami iti asawak. Nagtulagan mi agpada, nga ibilang ming anak dagiti ubing. Ay ka, nasaysaya atin ati kasta. May mayat matlaang no da kayong agasawa tagtipod. Gapong araw tada kayo tinagkalaysa. Husto kayo, nanang. Kat pasensya langan ni Mona. No jakon mabalin nga awatan. Sana balay. Saan kumat nga ipaidam kan kuwan at anak ni. Nawayalat ta nga umay sumarungkar. Agpapakasyak, Lenny. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Agsubli kayo kadagiti anak tayo si balay. Nardo, mamin ano pa'y kadi nga ibagakkan ka. Saan akon nga agsubli jay. Naragsaka kon ita iti sidong tipod no nga asawak. Awan utang mo na yung paganakam. Idi, siyak tinang bibiyag ka na kayo. Ita, ikulasay naglaan. Ayop ka kiti. Isinger mo amin kanyak dagita. Para matlaan ka dagiti anak ta dagiti ising-singer mo. Pagrebangam dayjay, katrumbang nga ipaay mo kadakwada. Nagsubli ka kanyak. Suportara kita. No saan? Awan mauray mo. Pare Nardo. Nukas tamot lang ti bagbagam. Nasaysayat no pumanaw kalangan. Awanan bibiyang mo kadakwada. Gaputa manipod ita. Siya kun ti tumakder nga ama dagiti anak mo. Naglastog ka matin. Danugan kan tupay. Aramid ti pakakitaan. Pangaasiyo, saan kayo kumanga agapa? Pumanaw ka, Nardo. Ala, pumanaw kan. Tamangan numalawanan ka pa'y. Lastog ka kit dia. Hoy, tandaan ang lalaki. Addan to aldaw mo. Ibagam latan ti kayat mong ibaga. Ustan sa tor. Ang mga nusublian na kapay. Nanang, Oh, ada ka di masapol mo, anak ko. Apay ngay nasitgan nak. kwa, mabutengak lang amin iti mabalin nga aramidan ni Tata Nardo. Amangan nagsublimanan amang reribo. Saan mat siguro, anak ko?
Patsik anak Helga. Gaputa saan akinabutang ni tatang mo dagiti pangtana. Sapay la kumaan, nanang. Ngamin, jakon kaya't amariribok tayo. Bayam, inak to kasarita ni tatam Anardo. Tabarang saanan nga umaypay dito'y balay. Jak matipaidam dagiti kakabsat mo. No kaya't naida makita. Uwan, nanang. Mabutbutangak lang amin. Sina apo, mabalin ka di ngagsarita ta. Sige, Lola. Agtimplag pa iti kapeyo. Ay saanan, inton madamdaman doon, at dala ko maibaga. Napatagsakit diti bagayo, Lola. Talaga na patag, apo. Anya nga min dayta. Sige. No ka ba ulaklakit di? Aramida. Kwa nga min, apo. Maikawa ak launay ngagmay say jay balay. Iso ano mabalin ko makatag sublikan ni jay. Kadwaan nakmanun kas itisigod. Lola. Sigin, apo. Sana bale. Nakabalod mo ni Jikoy. Sige. Ibagak pa'y kadatatang kananang. Damagak no palubusan dak asumurot kada kayo. Sige nga, Rod, apo. Sina, anak. Kaya't mo ka diti sumurot ka ni Lolam? Nakakaasimot nga min tatang. Awan kadwa na ijabalayda. Kadwa aklatan. Sikat ti makaam mo anak ko. Ngam no bilang man. Agawid ka dagos. Wen, nanang. Mapanak ijabalay ni Lola inton bigat. Sige, sikat ti makaam mo anak. Alang aroden, mangantay upay. Tani, agbaawan ti makan. Nanang, nadamag yung ka di? Ti anya. Nakalibas ka nun ni Jiko, hindi pagbalutan. Anya. Naglaing mata no kasta. Anya, kastapay lang ti ibagayo? Saan kayo ka di ama-amak? Nga amangan no agibalos? Gapoy ti pan nakaibalod na? Ay, saan amarami deta ni Jikoy? Isaksakit yo at talaga dayjay nga apoyo. Ha? Nalabos kayo ba? Sige, gurahan niyo ni Jikoy. Kaslasaan kayo nga kamkam malay iti kasta pa nagsasauyaw. Dalusak man to'y silid. Iti kasta, nalinis latta. Kumusta ka, Gina? Saan na ka diya kailiw, ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo italawas ang napaulwan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ita gagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta ita alawas ang napaulwan. Gasat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sakbay nga kalay sata, Daniel. Kaya't kapay apagdamagan. Awan ka di matlang makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa ang mga no agkalay sata. Ngam adamad gaya makalapad. Iso nga itapay. Kaya't ko amaamuan. Awan. May pasiguradom ka di dayta. Sipod pa'y. May salaang ti inayat ko. Si kalaeng. Saan akon ang nag-aram iti sa bali. Gaputa si kalaeng ti ay ayatek. Nga uray amok nga addaan kan iti kaayan ayat. No kasta,
Awan nga rod tilapad, apa ikalay sa akan ka, Daniel. Itatanalpasan ti kalay sayo. Kaya't kung agdaet kayo ti balay, iti kasta agbalin na naragsak na ito pagtaingan. Nabayagan na nakaulimag na ito balay. Anya ti makunam itinakuna ni Papa, Angie. Sige, papa. Umanugotak. Ngam ka sa ti balay mi. Sana parigot na ita, tagawid kayo matladya isag paminsan. Pangala tayo ni caretaker. Sige. Kasaritak ti kabsat ko, papa. Sana ko na sumuro ti balay ti katugangang manang. Kasanon to'y balay. Adan to ag caretaker dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapnoawan masauna kanyag. Ngam kayat ko sumurot ka kada kami. Tadyak kayat amay sina ka kanyag. Okay laang. Uray sa balin ti pagnaidam manang. Kabailak mat ti bagik. Saan ang mabalin? Indon adan ton pamilyam. Dito'y kayon to balay nga agnaid. Ngam no ita? Kayat ko sumurot ka kanyak. Diyak kayat amay sina ka. Saan tong agtal na ti panunot ko amang pampanunot kan ka? Alanganod manang. Agtong palak kan ka. Susan, dito'y kapailaan talipapa. Aglako ka, tabapanak iti ospital. Ospital? Kunayo nanang. Ay, Naragsak kayo man. Ay, nahadaganakan ni Roslyn. Kat babae ka na. Kasta tinyawag ni Manong mo. No kasta, nagpas nga'y gaya man ni Manang Roslyn. Wan, iso nga agbantay kapailaan dito'y talipapa. Tabapanak iti ospital. Inak mangipan iti daduma akasapulan da. Agyaman na, tayo may kayo, nanang. Wan, balasang ko. Ayan ka din ni Frank. Adala na pan na ginatang, nanang. Ay na, nakaturog gayam ti apukok. Kaya't ko mga ubang, ang mga numalukag, nagsangit. Ay, anya nga'y tinagan ti apukok. Roslyn Frank, nanang. Ha? Roslyn Frank? Naganyumat ka ni Frank. Kasta tiyong panagan ni, nanang. Hala, kat bayat nga ron, balasang ko. Kasto'y gayam ti aganak, nanang. Nagrikat. Ay, katuwan, Ngam na punas amin asakit anariknak. Idi nakitak ti anak mi. Adan anak yo. Kat sapay lakumata naragsak kayo nga agasawa. Nanang, pakawanandak iti kalabas. Nagbalinak abastos amanugang kada kayo. Ha? Kasta akmo't balasang ko. Pakawanan nakmo't nagbalinak arupat kwarta. Ngamdo ita, talaga ang nagbalbaliw akon. Uwan, nanang. Agbalbaliw tayo. Para itinasayang at amasakbayan tayo. No kasta, agadala kon manang Angie, manong Daniel. Wen minda. Da kami ka ni Daniel timang paadal kan ka, ading ko. Agyaman ak no kasta manang. Kaya't mi amadaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso nga igad mo kumati agadal, ha? Wen manong, ikarik, igaed ko ti agadal. Nakasangpat tayo dito balay manipod ospital. Iso nga ginanakan, tagluto kay ti kanam. Kayan kabayatan ang nakaturog ti anak ta. At damot ti katulong nga agluto. Kaya't ko siya ti agluto para kan ka. Agyaman na, Frank. Nakaragrag sa kakitan. Gaputadan anak na. Kan mariknak ngay ayatin na kon. Naklon kon asa na para kanyak ni Angie. Kayan nagbalbaliw kan. Iso na sursuro kan ngay nayat. Sabay la kumaa. Tagtultuloy ang ti pa nagbalbaliw mo. Juan, ikarit. Saan kun adang ran ni Angie? Kan nasaya atan ti pan nakilangan ko iti kabsat kan tinam. Kastamot din iti tattao iti aglawlaw ko. Nasaya to kasta. Diyak kaya't amapukaw ka kanya, Frank.
nang runa kit addan anak ta. Agyaman anak to kasta. Itataddan anak ta. Baliwan ta ti mangrugi. Padakkelan ta ti anak ta iti nasayaat asursurog. Ala! Nag-cute ni baby. Ubak ko man. Bayam ta nakaturog pa'y laang. Oh, apalayan. Ata kayo gayam. Ay, wan, Senyor Pedro. Umay misarong karan to'y apok. Apo ko ta, kunama. Ah, ha? Ay, uuwan. Apo ko ta, kunak ko ma. Oh, Susan, kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at mat, senyor. Igagaad ko ti agadal. Ala, igayad mo ti agadal. Tapno agtrabaho kanto iti negosyo. Alaan kanto kas may sa akatalag. Ha? Basta igayad mo ti agadal, ha? Wen, senyor. Wen gaya mabalayan. Tiudi mi ti utang mo kanyak. Saan mo nabayatan? Kati bayad mo kanyak, ipaay kumutlang para kini Susan, para iti panagadal na. Ha? Manibo dita, agbalin tayo kumananaragsak, gaputad na po ko ta, abalayan. Ay, uwan. Abalayan. Manang Roslyn, agyamanakan ka, ha? Ngamin, no di gapukan ka, saan ko kumaan na ituloy ti panagadal ko? Ngam ita, ti kabsat mon ti mangipapaay iti kasampulam. Kat ikarik manang, agadalak ana imbag. Para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kan asuplada? Nakan-anos ka itan iti panagsarsaritam. Apay, kayat mo ka di asuplada aklatan? Ay, saan Kinapudno na, manang. Ad-addan apimintas ka, iti imanos ka. Anya? Iso nga ita, na in love ni manong kukan ka. Pagyamanak unay. Makitak itan tiragsak iti rupa ni manong ko. Iso naragsak kami mat kanilalang. Wan, agbalin tayon anaragsak, Susan. Sorry mat iti kalabas, manang. Gaputan na puskol ti rupak akanayon nga agkid daw iti kwartam. Idinto tapangilibrek lang kadag iti gagayam ko. Takayat ko lang tagpasikat kadakwada nga ado ti kwartak. Ngamno ita, ammo kun ti aginot. Saan akon agastadora? Nagbalbaliw akon, manang. Nasaya at launay, Susan. Maragsakan at talagbalbaliw kan akas kanya. Adda na pagsaritaan mi kiniminta, Angie. Nga niya, Umadanin ti kasangay mo, ket rambakan tayo. naskan ka di pay? Wen mangangay tayo iti party dito'y balay. Ket awisan tayo amin nagagayem tayo. Mangparty tayo iti baboy. Ay, saanan? Birthday lang magparty ka ni ti baboy? Anya ko ma, ket adamot baboy ni papa ama parte. Kinapod no na, dayta ka no ti regalo na ken ka. Ha? Awisan ta da Frank and Roslyn. Anya? Wen Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mat, no umay kami iti kasangay ni manang mo. Agpagayam tan saan ka di? O di welcome kayo lata. Agpagayam ta nga rudan. Sige. No di ka umay, saan ko nga ilibre ti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami ka ni nanang. Sika talaga. Ala nga rudan, agsimpakan tadalo sa akong ti kukom. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Angie. Agyaman at tadimaray kayo. Awatam ti regalo mi ka ni Roslyn. Ay, naggastos kayo pa. Ngam, ala, sama tayo ito eh. Manumit laday tangay. Para ken kaday na. Ken kastanda ti panagkakapya tayo. Ha? Gusto ti asawa, Angie.
Kaya't may makikapya kada kayo. Ariglado. Kat maragsakan ak iti dayta nga imbagayo. Ala, awatek dayto arigalo. Kwentas data at 24K. Kat sapay ko mata magustuhan. Nabalor man kan saan. Magusto ak lata. Tinapatag, nagtaod iti puso. Wen, nagtaod iti puso mikin ni Frank. No kasta nga rod, umay kayo. Agsasango tayo iti lamisaan. Rambakan tayo ti panagkasangay ko. Ading, madam, umay kayo. Gumatang kayo ni tilakok anatang. Sa diwa na itoy. Abalayan, Nay, abalayan, si kamot gayam. nalagip ko ti magas dito italipapangayan mo. Ket, inggatangan ka iti merienda. Ha? Ay, hindi, pagyamanak O atoy, awatem. Ay, ag merienda ta adwa, abalayan. Saanen, agmerienda kalatan, tatapay pag nakita. Mula, inakaon. Ay, sige, abalayan. Nagpalpaliw at talaga ni Senyor Pedro. Indagasan pa yun iti merienda. Oh, kasano, Angie? Agpakada kami matan. Sige, agyamanak iti idadarayo. Naragsak manan apa nagkasangay mo. Agyamanak. Intun pabunyagan mi ti anak mi. Kayat ko ada kayo kin ni Daniel ti may sa aninang kaninong. Awan parikot, pagyamanak no kasta. Kanuan gayam. Sapay ko mataag balintaan na singad iti tunggal may sa. Apay kiti na saan? Nagbalbaliw akon, Angie. Kat kastoy gayam tirik na ti agbalin anasaya at atao. Naragsak ti kaunggan. Husto ka. Kat mataginayon day taragsak. Nagtultuloy ti kinaimbag ti panagpuspusong. Ay, napannog ta at timulong anagidalimanek, Susan. Kat, anya ngay nga rod. Kunak nga minasan kan at tumulong, ngam timulong kalat tamat. Anya ko ma. Tumulong ak agpagayam takot nga rod. Sige. Sana bali. Tamaturog ak mat diti ayan nyo. Wala, sumipngetan, iswadi kan palubusan nga agawid. Nagmayat gayam diti balay damanong Daniel, anya. Nagado akay kayo iti aglawlaw. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat diti ayanda. Wan, makaayayo ti agnaed ditoy. Iso ama gusto ti agnaed ditoy. Kanayo naktunga umay ditoy. Nangruna no awan klase. Iti mabiit, aginrolak tumatan, ituloy kon ti agadal. O di nasayat. Iti kasta, kanayon tan nga agkuyog. Nakaturugan ti anak ta. Iso maturog tamatan. Juan Frank, nabannog ka nang isanakan ko na. Si kamat nga minti kayat na. Tano siya katag sangit mo't. Kaslaan mo na ti aglampay. Uwin nga ron. Ala, maturog tan. Oh. Nakaragragsak ka, Frank. Nagpay dumaaragsak ti marikrik na. Apay, Gapot na marik na kun ti panagayat. Kan panangipatag mo kanya. uwan Roslyn. Ayayatan, kanipat patag ka. Di nak manasiggan, Daniel. Diyak magustuhan ti payud mo. Tanya di tabang banglom. Di ginatang mo abang banglok. Nagpabangluak tarumwar talakit nga rod. Mapanta makimisa. Diyak magustuhan di tabang banglom. Apa yan? Aguray ka. Amin ana banglok at kaguram. Di mo kaya ti angot ti bawang kanda dumapay asidain. Kaya't ka di asawan day ta nga aginaw kan? Uy, day tatipod no. Ha? Nukasta? At danton anak ta bakit? Katuan Oh, bakit? Maragsakan na. Di nakarakupan. Diyak magustuhan ti banglom. Ingka sukatan day takabos mo, binukbukam iti bang banglo. Win ka di. Sige, inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel. Nagrarana tayo dito simbaan. Naimbang nga oras yo, Angie. Daniel. Kastamat ka na kayo.
Roslyn, jak magustuhan di tabang panglum. Ha? Ni, apay ngay, kit nagbanglunto pay. May saa kang inaan abang banglo da itoy. Uray pa jak magustuhan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Ngam saanan, tadi mo mat kaya tibang luna. Aginaw ngamin, iso apasensya mon, Roslyn. Ah? Oy! Congratulations! Katsika, ubam ta anak mo. Wan, itaa baby pay lang. Irwam min iti simbaan. Nasaya at launay. Agyaman at iti Diyos. Takamaudyanan na. Kat naragsak kamin kin ni Frank. Nagasatak. Tanasingpat ni Frank. Kablawan ka. Kat oray siya, nagasatak mo at tanasingpat ni Daniel nga asawa. Ala, pumunag tayon dita simbaan. Tayin tayo agyaman, itinapintas agasat. Nga impaay ti Diyos kada tayo. Takamaudyanan na, naragsak tayon. Ket ituloy tayo di agkid daw iti panarabay ti Diyos. Tapno da ito'y naragsak agasat tayo. Ket agtultuloy. Ditan gagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas, anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kenete direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aglinis agliti silid ni ka ni Lola. Iti kasta, nalinis lang ta. Kumusta kan Sheena? Di ka di kayo. Ay, nako! Gusto ko masika! Ayop ka, Chikoy! Ita, sigurad wag ka. Asaan ka na makarwari siya pagbaludan? Urayon dagiti pulis nga umay mang tiliwkan ka. Imbag nakit din, time may kayo adagos. Tatang, nanang, kat sana nagbaligin ni Insan Jiko, iti kayat nangaramidan. Ala, hustol anak ko. Patib karam ti pakinakam mo. Madusan ti kasinsin mo. Kapoy ti kinaayop na. Diyan kun ipalubos ang maulit tikas diyan na pasamak, anak. Pagkawanan na ka po. Sana bale, sigurado asaanan ang makalibas day chay. Gaputamanayonan manen ti basol na. Kat pagkawanan na kumaapaw. Gapoy ti panagbaybay ak idikan ka. Saan ka na ikanaw iti kasinsin mo? Pangasim anak ko. Mangan ka kuman. Hindi pa'y kalman nga 1 pulos impaunag mo. Awan ganas ko amang nanang. Pangasim anak ko. Di ko kumapay dagal iti napasama kiti biyag mo. Adda kami lang dito'y parakan ka. No bilang tadamang lais kan ka, bayam ida. Di mo mat nagayatan ti kasta na pasamak kan ka. Makaliplipat ako man. Ngam, dandanin na ulit tinapasamag kanyak. Mawatak tirik na am anak ko. Nga masapul nga agbalin ka na tibkar. Nanan, umadanit ti panagturpos ko iti kolehyo.
Kunak no jak makalpas iti panagadal ko. Gapu iti napasamak kanyak idi. Uray siya anak ko. Ket matungpalan ti arapaap mo. At duha kami kanitatang mo nga umatindar iti graduation mo. Wananang. Sapay la ko ma. Tada na pinta sa gasat para kanyak. Ikarkararag tayo akanayon dayta iti apo. Dawatan tayo ti kanayon apan narabay na kada tayo. Wananang. Lola. Kitkitaan na kami matlatan. Umasidag kayo diti ayan mi kaninanang. Ay, mabainak ngamin kada kayo, apo. Iso asaanak ngay mas asida. Anya kayo lakit din ayan nanang. Anya ngay kumati ka ba inyo kada kami nga agina. Da kami matlang dito'y balay ita. Ay na, agtorpusan ni Sinay di kolehiyo. Naragsakak para kalwana. Laragsak kayo kunayo. Ang agluluwa kayo mat. Apay Lola. Ada ka din nasakit aparikrik nayo? Awahan na po. Talaga lang ang naragsakak. Luan ni ragsak na ito eh. Ay na. Mala, umay kayo kit din nanang. Intayo ang kape. Kabayatan ti panagiing istorya tayo. Winngag paiso Lola. Ala, kibinan kayo tamapan tayo ije kusina. Ay na, sinapok. Inarakot nak Lola. Pakawanan na kumapok. Nabayagan day di apasabak. Nga maging gaita. Bakun konsensya ang pailangan. Gapoy din apagtag mo. Nabayagan anapakawan kayo Lola. Awanin kanyak dayjay. Mangrugi tayo. Katlipatan tayo tinapalabas. Ang yaman na ka po. Talaga nasingpot ka. Ala, umay kayo kit din. Hintay ag kape. Nakatimplan ni nanang. Sige nga ron, apok. Intaan. Auntie Lenny, Auntie Edna, agyaman tayo may daksin na rong karan dito pagbalutan. Umaydak ka di city rin. Aklunag. Nga ididamo. Kasta ti kayat kung aramidan kan ka, Jekoy. Ngamawan matla ang tigaway mo. Kaputan nakabalod kan. Auntie, pagbabawya akong tinaramid ko. Pakawanan da ko ma. Rumbang nagbabawi ka. Gaputag sagsagabakan. Gapo iti dakes nga aramid mo. Masaya nga nakiti masakbayak anadadahal. Gapo iti kamaling aramid ko. Masyanak matlakan ka. Ngamnaskan nga ikarom tinagbasulam. Ala, agsingsingpet ka dito'y pagbaludan. Barang makarwar kan tumatlaang. Sapay ko ma, auntie. Ngam sana ko namang namnama. Gapo iti kinadagsan ti basol na aramid ko. Sigurado amalong suta kundi iti pagbaludan. Mala. Te importante, agsingsingpet kan dito'y pagbaludan. Anak, naragsak ka kadimat laang. Taumadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Wen tatang, kat agyaman na kada kayo. Didak binaybayan. Gaputan na patag kakada kami, anak. Kan maysa. Dakkel tinagkurangan mi kan ka. Iswarong banglaang alitupan mi dayta. Awanan kanyak dayjay, tatang. Sana bali? Naurnos matan ti relasyon nyo kaninanang. Anak, madamag ko man. Kaguram ka di pa ininsan mo, Jekoy. Tatang, Ala, bayamon da di na ibagak, anak. Kaya't kula mamuan, no kaguram pa ilaang, wano saan.
Adda ka, Insan Sina. Imayak. Gaputa kayat ka kuma asidiren. Nga miti makita ka kasasaad mo ita. Nakakaasi kagayam. Ken saan mon amatunoy dagiti arapaap mo. Pakawanan na kumainsan. Dip-dipag ti babawi. Gapoy ti dagas nga inaramit ko kan ka. Sapay la kuma. Tadumteng tupay ti panawan na mapakawan na. Pasensya kan. Nasakit pa lang tinakam ko gapo iti inaramid mo. Sige. Agsingsingpet ka dito pagbaludan. Tabarang lumag-an ti sentensyam. Uwan insan. Kat uli itagtagkid daw iti pamakawan. Sapay la kumata mapakawan na tumot lang. Kablaawan da ka, anak ko. Naragsak kami para kan ka. Kablawan ka, anak. Katsapay la kuma. Tamaragpat mo dagiti arapaam mo. Itata nakaturpos kan. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Kadua kayo anang tunoy iti arapaap ko ang makalpas iti panagadal ko. Kadita, may sa akon ang nurse. Rugrugi pa ilaan daytoy anak ko. Katsapay la kuma. Kanakarkaro nga agbalin anatibkar ka. Gaputa saan ama ibus dagiti panubok ti biyag iti tunggal parswa. Kablaawan ka, apo. Adtoy, nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Isun ati sagot ko kan ka. Agyaman na, Lola. Ngam, saan ko man arumbang nagtaktak kayo pa eh. Pakaragsakak dayta, apo. Atoy, nagluto akmat. Mangan tayo amin dito'y balayo. Agrambak tayo iti baligim kaanakan. Agyaman na, kanti. Mabit lang inak ayaban dananang. Adamot lang inluto da. Rambakan tayo ti panagturpos ko. Kumusta kan dito pagbaludan, Jikoy? Manumot na natawan nga da ka dito pagbaludan. Uwan, Lola. Adawit mi aparakan ka. Kan para kada kayo kadagiti kasildaam. Agyaman ak, Auntie Edna. Amom ka day. Maisan anaan-anay aners ti kasinsin mo. Sabay ko ma. Tamapakawanak ni Sheena. Lola. Auntie. Apo, Ala, pinaskan itakat nagbalbaliw kan. Kan, maragsakan kami kan ka. Kaputa ko na amakin innadal kay ti Biblia diti pagbaludan. Kaya't naasawan, adon tinaadal mo. Uwan, Auntie. Numaminsan. Kunak at ida ka sa aramid ko tinang itunda kanyak. Tap numamamok ti Diyos. Ngam ti madi. At danairama na sa bali. Ni Sheena. Ay, katanya nga rod ngay. Ado, dagiti pasamak, asaludsod kada tayo. Ngam, ti Diyos lang, ti makam mo iti dayta, kaanakan. takas kada kami. Nakasursuro kami met iti sasaw ti Diyos. Babaenken ka, apo. No di gapuken ka, di awan kumamot tinasursuro. Kan aging gayta, saan kami kumamot ang makimismisa? Tamumat ngay di pay. Saan kami aman nakimisa? Auntie. Ala, ituloy mo tagsingsingpet, apo. Tanya ti amom, bareng makarwar kanto dito ipagbaludan. Makarwarak man kan saan. Ti Diyos lang tati makaamo kanyak, Lola. Ket, adda may sakit dawag. Anya dayta, apo. Kaya't ko kumamakita ni Sheena. Kaya't ko tiakid daw manan iti pamakawan kan kuana. Ala, bayam, takasarita binto dagitin naganak na.
agraman ni Sheena. Bareng kayat da ka sarungkaran diti pagbaludan. Agyaman nakta si marungkar kayo dito pagbaludan. Auntie Lenny, Sheena, Uncle Sator. Binatgan mila tikit daw mo. Anyat ibagam, Jekoy. Tapi naayabanda kami. Kaya't ko kumamanantiyak daw iti pamakawan. Kang runaan kini Sheena. Pakawalan na kuma. Numalagip ko tinapalabas. Masakitan nagpailaan. Ngamrumbang ang mamakawan akon. Gaputad adda dumagsan ti barukong ko. Nuim-im panaglatan ti gorakkan ka. Nasayati kasta ka panunutaman ako. Katusto ka. Rumbang apakawanan tayo dagiti nakabasol kada tayo. Basta naimpuswan ti panagbabawi da. Naimpuswan ti pa nagbabawik. Ket sapay la kuma. Tamadaan ka itinasaya at agasat. Sheena, idawdawat ko daytay ti Diyos. Kinapudno na, Jekoy. Umadanin ti panag-abroad ni Sheena. Agpay akas nurse iti abroad. Maragsakan akparakan ka, Sheena. Ket idawdawat ko, asalwadan na ka ti Diyos iti pagilyan apapanam. Insan, Jekoy. Idawdawat ko, asapay la kuma, tagbaligi ka iti panag-abroad mo. Tapno agtultuloy tinasaya at agasat mo, Sheena. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiseryetayo itaalawas anapauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.